mwiburi umugaka mono nerente gitugukwanira nabwo atu umwana uri university umwana umumura lakini umwana umumura nama ite chimbu chase sana nama ite kera isara mwebesa nama ite kera tamwe nama ite gento isanchete negento isatancheti nanipata Yes. Bono umumuro yagasaba ise chibesa one time akamutumira 5,000 Kenyan shillings. Umumuro yo lende kubwatekana ne miaka yaye ya kijenzi mayede kiro muntu nabwatenchira gutumika chibesa na amagani yaye. Yes. So agatumika kolengana na pia influence na kadhalika chikaera. Wango. Bona kero chiaera akaligie mbinu nandega kingo korana ntatange chibesa kia nabwate lakini ngakinda akorange. Njiriwa soka raisi. Babangu anapenda nini? Akatafuta mtoto wa kike. Akaligio mwana munyaruka kabisa. Achiko kwa nyaro bichingwana. Omanyete kokereria riogi. Chibesa chibwatuku. No, ine mbinu akuligio wasoki chibesa kurwa sise. Kaligio mwana mungaini kabisa. Mwana munyaruka. Kamoe namba. Agakira umuhakuria. Akachaka kumukwanira buya kabisa. Iserende nelingangu. Mwana munyaruko ngakire simi. Uhatiri ogirigoro. Ogirigoro kai nero gochaka lende kugamba buya bako gamba buya kabisa. Kama dhamate ko ntumera nete ukange namba. Hasa sijai kupigia na wewe huku wainipigia. Wakatenga namba yako mwako nero jakire kupita ni madina. Ngana manyete. Unajua namba yako ilipotea nimekumbuka tulikutana wapi ni kitambo kidogo. Unaendeleaje? Na vile ulikuwa mzuri bana hali vipi? Haya mbiyande nonye bintu bikongeta akera kini kuna kusikitoro bogima iko na kuinyoiro mathe nande njera tu akwanete iko yaringa appealing sana ngaruranga nani na bora abo muntu bwoko konya bono nganga yole mono iga nonde kulinda aga busia anga abana atagete goche ruti ya sole turarorana lakini egento ngerikia mike minute ake yaki please my dear ntongereke minute ko ino mwaka goroka my dear Gentokie minute ake koranje gentokie ke sweetheart yani gentokie ko minute Marita chakirgo sana gentokie ko minute ke ngaya by the way niko na emergency kiasi nahitaji like 10k peke yake alafu nakuja lini hiyo emergency nikimaliza hiyo emergency hivi mimi hata kesho naweza kuja si hata ukinisaidia na hiyo 10k maybe uongeze cafe juu mimi nitakuja tu okay. Akabuka toke 12,000 kai esi mingiri 12,000 obo akamura kalifa tero kale zako unaiwezi viveze joko baharika ki ngango ile kacha watu ngango 12 mwako na bana ama eteli yogoria naye bora na tukura chio ukora kuri yake bana twanyore mbino boto nyore mbino bakaenda nande bakachitumeka chikaera nanda watanga wana ni mupime limo ulivona kumwakira ni mbinu nganga unajua ora ya vile bobe sasa ile kitu nilishamaliza lakini pia kwa sababu maade kuna kitu alikuwa anataka pia okay si ungenisaidia na ka shopping kidogo nifanyie maade mimi nikikuja hivyo ingetera niwe ingetera niko chantika ni mongino leo unajua ni mfumba fumbe hivi motigira nere kasukari kae na vinto vile vitatu iga musira lia mabarato na nje ngichera ni goche ruti hiyo ikomi pa naende ikomi cha sele ruti hiyo umuro libakagate bagaki na itoshe sasa aratigera bona karatigera abo chikomi dio tumeke ngora karaira ira isano na ngitangira isano bakaratigera abo mwako ulibona tigaika chake kuligi munyarukoria bona munyarukoria munyarukoria bona ndokuri umuro lina kibono kingotebe akibono ngote yo mwako ikere indidi timu mayeti tindigo chio ino bonga kingo motebi nikingwe ruzi situation beke blacklist tumanyeti blacklist yego to akamoichori blacklist mwako uri maete ta lingi uniform dia manyanga ki ekero wake tari go soigo ni blacklist line busy ta jiti kolenga na anali nambe ngao bona agenda te gwaka baka bona agwaka nkikiabete ne nambe rekidi ona kono kuiti nambe nkikiabete bona bamintunga nkike eneti wagie ali yero nyaje kuirana
ai mpaka saa hii agerete kuburia maburi kiege kebete Ena sangi arengeretie simu ya musarikiri nguru simbi numu godire tunye kukwana na ndara ko jore ngama tengiri asaligete ntomereje era ngumutumira arengi mapema bugatuke lakini mumuro nene gekone mugako yonere tata yaye lakini utareka somo ngako mumuroyo nki arengerete bakagutumeke mbinu we tigara no mumuro abantu bari skuru rumeterekire bobwe komrede nabaro bako kai comrade life aliyeso kwa abantu bagwe kumba lunch yeta chatera ngerese gente raisi umuntu gabuje dago wasi kidogo seyo komogosi mokumeti no mugako taigotumira mwana oye wale kwetu kera tanga once beaten twice shy kweli kwa ngaini Rwanda ayo kwa ngaini okay the first time toto yaberende onyaga karu muntu uri bwatetama okay whatever once beaten twice shy yes whatever bo lakini no matter what semeli nkora gutari kwikirana lakini no matter no matter okay whichever I feel kiore yetamange ro mondo maero achorabo lakini no matter mundu raro moete kurugo go semeli gutari kwikirana yani akubigita se asigite igo kagetenga it's about to happen yani orochi mna geko oyune kon lakini akiwezi fika yeah sometimes imbi yako ba sharp muntu wa Krisi metakonya kwajirira utamumanyiti tawe kodinga no mumanyiti singenjo yeta ata muchanda bunetama erega igwete sauti akateba no ati maiti muntu yunjira ne kwa muntu namba keretiri tikamba to kechionse ari musaba musina bali ko mwokoro agi asa maskania manene kora ake sabu bwana takunyokere bintu hiyo naga bonus bono gachire aga bonus no ekaraga ke rechi abagotu hero chi abakaka gaki chigika kumuraje baro sisabu no mongina koraje takwa yiribito igo mbuyo mongina na kuminyorera kakayo talire azekara erere kaerero witeka kuri kintu kya mana lakini karaira chibesa chinyinge chire kakoranje chikikaye utara akora kindi gyansi kiriyo kumnyokera ngagu utaite kubwato kachibesa kuchia sigiti no nyitiriye rio hata si kwa mapenzi kweli kero muntago okwanira gintu utarishua umuntu gwakirisi mie na mbenge ni pyo tamanyiti wese komera no muntu utamanyiti chakiro kwera seguro ya mangana yuko invest chibesa kuchia sigiti aye kwarengera rinti ka kwana niki yakiri turiko kora uchunguzi turiko manye plan nereri kwa bwato katuchibesa na vile pesa ni ngumu kupata utakane na romo na umuntu kimoroche naende kero manyite biyamano okorete ubutati ngora gasoko tumanjiri gotomeka biya hawo tomero muntu tamanyiti embeo umetenida baka okay do you know aba sacha mbare bagwe kori babate sauti yaba subati esiminjiri go jenjia simio kadari go jenjiri yogi muntu bo tato migemio yo kwadoga baka keremensia aba wato kachibesa wato keremensia oi kwaere nguri bore bakorobuke watakumaliza sana so be very careful ake sabu bwana piga hesabu mapema na ndio hali halisi nikonga etenga na iwe funzo lakini nando manyete bintebi abasaje timayetinga eliyogori yabona bakungu moko babangu kungaine kasa ekiyagero mayete no ensamizoni iri bwate chinguru cyo gumia na iwe funzo kwa wengine wenye tabia kama hizi by the way Samson yabwate chinguru cyo gukumi paka jinyorora ari kubutura abantu bali bangora bali bakubura dinagi agatara riwe omungu aro yaboroga kiyabwa chinguru chiregeje gakitora gatomotomere nga eta moino esila eta moine ruti elia leto mungino lile tere ligwo ombe chinguru chikuru mungina tata gaikalia kama te yomaete wikana ya kwa boto na yanganje teno manyete kwara ntebe na yibinte byeso ageti naje darabi manya babito nkurendere kubwato kububisi kabwato kububisi na Samson yakole twencherenga bune iyo tiga abantu tobe maiso kabisa.